abok konflik kamde ke communal clash kadai bi kadon kita ki kun hun ngam tip kia bam kia di kia in te namar ngil IT ha ki pulit te ha to sngi ke bajia te ngala keren USP lah ya ta kam te ne ka baskosi te jia ba menang kumtu menin mo rat no we na ki kun samla ni te ni pa ba je sosi ke khral ke te jia te le ha ka ji ko po ngila ain section ya ka police department akan find out ki culprit ba kaan kan ya kata-kata ke bang ya nilai ai construction nak lihat keserta kita ya saya kita resau saya dengan try within few days try lalai nak ya ki culprit ba great itu problem tega bang ko abanong kolong ba baro la piong ki hut samla ki seng balang ke bang kertat kolong ba IT ngailan bakara baka ai kan ya kan untuk penuh biji nyepet jemut apa deng jom kita ki nila ban ong kin tribal namarkan ni ngomong pi isu kam dei jom tribal lagi non tribal kan ni dei gitu ki biya le singau ba bi sopai nama teng kidon ti ki anti social element ya katang ni melak ban rule kadon tin le ko mau pi nglain section ya police department USP ba kun le